ia pi barok. Kamak puson gabangan ia pi benta kalong jonggas new try la ia kaba akwe. Hagji pule babanta gasni balasim nagi jutang barem bat nasim nagi jutang mathamai. Kai gani gi jumbon kalong ya ge kabala kran hagi jutang barem la pen ulong hagi jutang mathamai. Hagaba pen I ba ke jutang barem ba ke jutang mathamai ke kersa iwe ba. Tegumta lagi pule ru jabang jongga bare tusti la kran hagi jutang barem. Naga kitab Genesis kenong balai kat khot kat san. Kitab jong Isaya kalonong kabahnyo kat khot kat sam. Na ka kitab jong Mika kalonong kabasan kat khot kabaat. Nangka la ulong le thul pa sakang ba wan ulong panim lang ba we ka the suti ka bagateng kamare. Tikumta ujisuru laong dalading laong. Na gospel jong Matthews kalnong kabasan karkhot kabakan nyo loong ngalawan chaganay kaparthay ngakhamwan nangam dagib ban pendu pendam ya kaan handai ban penjana ya ka te kumno ujisu penjana kumno ka jutang bathama kala ulong bal keren hagi jutang bare mentagin baike kumno ka tagalong nagijing puli balengkong babantagas ni hakaba ke Jerusalem kadap dake jingpiu dake jingting haba leo snow haba usin sedekia leo snow bana is Assyria kinwan ban her maya ke Jerusalem tegumta udan pat wai u menteri bapit bajmo iya ka Jerusalem ya gima ubagateng u siebena nanta une menteri hisya udong banget kan tadi banget bahasanya haki jangan ni kapartai hakabor jangan kapartai tegumta u haba ublay lai I ya kumta ublay lapha ya prophet Isaya ulong kile ban ong ya usin bagi ke menteri kilo yarap jo usin bagi daiban kelar bamut nang ta kile ban sianya hakabor jo ublay hakabor jo kapartai handai Uni menteri usia benar. Haka jaga ban kela ka bamon basane haka bojing blai handai ba uban ulai ban panjara na ijen ka ba ban I ka ba ma sane ha blai sane haka bojing ka parthai te kum ta usim ulai thong no da we uda ulong elikim elikim ulong breu bateng blai ubako ngui usin ubako ngui ublay ubako ngu ya gajing kai ya gajing sneng jong u prophet Isaya tegum ta ha kasni ba thung ban long long pet no jungo no pet ngo ya gihima udong play ya gajing khang udong khang ya gajing khang ya khodok nang ta udong pet no jungo ya ka yo ka kot dane ya ki ka spa ka fo jong gihima baro kidna ko khti jungo baro kidong kisabi orang idem batu. Tegum tak kalau dalam kijing lek buram kapapan iba maku kani kakerdan belum badan buram bah hado kata. Tegum tak agak sengi balek buram iu ban penku bore u. Nantara pendem kejang kabalik na jerong. Nantara la pendeng da upan po bar kebjuru la ai ia kisabi iding ha terpengju. Kayak gini kijing kai. Kini kijing kai ru kala ulong hagi jutang bathamai. Tema daging bay. Ha gospel ka bamantagas ni na gospel di Matthews kalnong bhatreu kat khot ka bakhat lai hadu ka ba arho. Ha ka ba kumno u Jesu ulayalam ia kesenran ju u Malaysia Caesarea Philippi. Kejinjingan na Jerusalem sya Caesarea Philippi kejingan kemba aspa sa 2 kilometer. Balik Jesu ulayalam sya du sya jingan parikai yang kesenran jamu kayak gini cuma kapan kapau Jesu ulong sisa ulong play kumta ulong baspat bah utip ia gajing dom kam jumi ukwa ngiyo bat kem
Nyo kan mau bah ya ke lada Jesu upen ida ke bangila badi hawa hikai ye giwai ya ke parsi hikai ai duk salik sampai wa duk salik dong aprang lambra bat menta Jesu ula cepo sesere Filipi hangta po Filipi sesere Filipi kadon ka temple kajaka mani blay jong blay pan hadin pat u Herod bakram ulate ya temple bala aina me ya kata kajaka ya patsha jongka hima room te hagde kajaka mani blay tha te kum tau Jesu gelam chata marhata tempel latai ha kejat de ulum Herman uni ulum Herman ulum bahe ba nanta ki pau hangta de ki mau len dan ki mau len ki balik ki ba phalang ba ha de rata mana kejat jung ta ulum kami kata ka ketika kejat ka telong jong ka wa Jordan te ha ka de kejat ka ni Jesu ulayalam ula keli ya ka ni jing keli wa ba ni ka yaki Tegom mapigi sendra jonga ong kiwai ki ong kumno siya pang jonga kumtama ki ong mame mede Yohanes Baptis nanta dan kiwai du ba ong bagi ong ba mame mede prophet Elijah ni kiwai pa ki prophet pa kumta te ong hadin pa ong mapi pa pi ong banga dewe baro kelai pakhat Kitong kumno siya kang uy Jesu na kabanta jonga. Ti kumta. Petrus ulong baslo ba. Nang taon na yang ba ulong Jesu mani me Mesaya ko jo play. Ti kumta Jesu ulong ko siman ko jo juna. Nado menta mensalong Petrus. Barang ai hame yauli sabi ya ke kabara late apa kendau late hapeng ya ke gabala Allah gabala penlat apa kendau lawan ru hableng kapa pen ya kene gicing ai bo jo Jesu ulang pet nong jungo ya gabala ule ude nong pet nong jungo ya hima ga junguhan ya perthai Jesu ulang nante ya gabala jungo hano jume nante ya gabala jungo kani kadai ke kabala keren hang juta bareng kala penjanai daga jingwan jung Jesus Christ daga jingkai jung Jesus Christ tinggal orang kelis hang kumno ngiyo eri kerteng Petrus udah mau share lagi pulih naga gospel jong Yohanes kalong balengkong kalkhot kaba sakuan hakasni kaba maki ya kado nongkong kumta Jesus la ong yo seman nado menta kasni men ngasakot tapi Petrus mensalong Kefas kamu hakten aramai nangta Kefas kamu umosya tegumta yang ni kerteng nangta hakane ken ka kelima kaba menta kaba Jesu la skemi ba ma usisya de to mosya la ay tagabor ya ushabi teko para bagai ko para Kristen para Jawa Barat tukun mau kini te mentangin nhìn phai điện sepang Jesu ông ngàn tây ya kabalang jonga cái kerteng jonga ne kabalang kabau Jesu laseng lagi pen ka gospel Yohanes kalong ka sao ka khot ka reu ha kabau Jesu ông ngalong galenti kita baru kita kabar poisya apa kita ban buat ya ngalong galenti joga cikin bar ka cimepan galenti ban poisya neng hadin pan ya kane kabalang ka bau Jesu ulaseng la ay kateng ya ka da galenti ha ka baslang dangi pulih naga kam jog ya apostol kandang ka bakandai ka farbaar bakapa hadu nyausen naga kam jong di apostol nyausen nyawan apa ha ka kam jong ki apostol
Para keteng yang ni kabalang kadai kalenti. Hadi lagi pulih naga kam jo ki apostol. Kan dong ka bakat wei ka fort ka ba pedriu. Yang kani kalenti la ai keteng naga Kristen. Ada ka keteng Kristen. Kumur Kristen, kumur kinong pun jong Jesus Christ. La ai keteng yang kani hakas nem prabosan edi. Nang ta hakas nem chispa anyo edi. Hagas nem chispa anyo edi. Apo Antioch la ai keteng Katolik. Manu ai keteng Katolik. Udai Ignatius bakoi. Udai u bishop bala jong ka Antioch. Hadin jong u Ibrodius ba hadin jong u Petrus. Petrus udai belengkong, Ibrodius ba nang ta u Ignatius udai balai. Teh akan dikas nem chispa anyo la tip keteng ya kani kalenti ya kani ka lakot Kristen dan Katolik. Kumdo ude Ignatius uyo ya kani ka keteng Katolik. Katolik kamu salam sa. Katolik kamu salam sa. Larang ipuli susu naga konem Catechism of the Catholic Church kanamba kelas pa ko. Hagaba mau ulong habadan Jesus Christ hangta kabarang Katolik kadang. Nang tau Cyril bakoi u bishop jongga Jerusalem baklat akas nam lais pa akal pulriu maulu lapen pau bakane ya ka kerteng Katolik. Kane kadang yene hadu menta mene. De mangi ken mangi gede kita badan ha kabarang Katolik ha kabarang Jesu hiulaseng labu ha kane keselapatai. De mangi ken yemde berantatin de banbun ya ke jingkai jong kabalang Katolik kabaru Jesu ulaseng labu. Hakawi galero nyemde ban songkumen bangilo bangidon hakabalang Katolik kabaru Jesu ulaseng. Yede ban im ha ke nya ke jing im jungi makasni. De ban datu im ha ke. Namar hagisti jong Jacob kalong ka ba hot kan jauh om ke jinge klem di kam kalong bayam. Lara kakam klem ke jinge lu kalong bayam. De gumda mapi ki pa Kristen Katolik pimde ban sorong Bapidon hakabalang kabasisya kabajisu laseng pide ruban imha. Bagi wegen tip babilong Kristen nega Kristen Katolik dan bagi kam jopi. Yala pulsya kiwai daki ten kumju daki kam. Jopi baman kasni. Bagi jim jopi kintip bapidai Kristen nega Kristen. Tu age dan bagi jing im abha bagi jinge ke jopi siapin sayo iya ke jing im bamjukun hakabau Jesu kita buat ekelti kepada Jesu long tu buat dia. Jesu udai kata kelti. Jangan kecingin kepada laban pos yang lain. Dia bentang ya snow siapang jong ke kabala keren hak jutaan barin kena ulong hak jutaan matamai. Nang tak kumno ia kejumur Katolik mau salam sa. Nang pulih no naga gospel jong Matius kenong aku prakat kenda Jesu ong kele siasat lah kepada penbaptis lagi hakata upa berukun permensi makun. Jesu kelam hau kelam ong kelet tang nang bantang ko ke je ben riu tang nang bantang ke ju kelet siasat lah kapatai lek banyak tikane ke jing i ju blai kane ke jing berkat ke ju blai kane ke jing cempang ke ju blai nyimla masuk tu nyimla masuk hakaba hak jing pulih ba mandaga sendiri nang sti saya Kristen harum kaba Paulus bakut ulawai ya kanang borom ya kejing sta jumblai kaba omla basung tho haba ukot weru yang iwe piwe ukot wer yang iwe piwe kani de kejing e kejumblai te maniru iwe piwe ni deban e ya baro nyim deban e tangya kibado ani kibado spa nyim deban e tangya ka jong je ben de pe ngasem ni deban e ru ya kiwe ni baro ede kejing tha jumblai ublai la tha ni haka dulu jumu. Tegumda kade ke giji kai bau blai ula ai ni iwe piwe ni lu imle ben atin ya la ke jong jinge yang skam hala ke jong jinge duai pulih tin jong blai imha long ki atia jong jing so long ki atia jong jing kemen long ki atia jong ke jing ai jing kemen na ka benda jong kiwe ki bado jing kemen kham ta ma ke ne ka por kham ta ma ke ne ke jong haka ba la sakriang da ka ne ke jing pang corona sisa akan berumah ke jing em jumi
kan mau u Yesu udah rangka rapi Yesu udah rangka rapi dia mentah Yesu kan udah dia kejing kami jumpi dari pulih naka dan nong kebalai kerkon kaba arpo jongga kita jumpen pau u Yesu udah dia kejing kami saya sekolah u Lati ai kata lati ai jaka ya Yesu bun syong play jing kam au Yesu syong nanta tapi saya syong ha download kejing im jumpi ha kejing kesam jumpi kan suara kejing kelah kejing jumpi kum juru ha kejing kesam jumpi de ku play sibon u play ni ku kodo epi ku play sibon epi bar